Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah yang bagi jalali wajhika wa azimi sultani. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah tarawih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Bukan-bukannya kita senantiasa memuji seraya mengucapkan hamdan wa syukran yang menjadi tanda ukurukan nasab alhamdulillah. Kalau tidak salah, sekarang kita sudah berada pada malam ke-10. Jadi bahagian pertama sudah berakhir pada malam ini. Alhamdulillah berkat pemasin Allah Ta'ala engkamuannya siki hadir. Salawat dunia maka salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang baik persalam yang diketahui boleh petana akapir kengi nanti ilau itajanna apa sewangi. Sini ada maksud na Allah Ta'ala yang kaya dipakalakti menyiar yang masih Allah Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat sunnah hijrah. Malik ke dapurangi boleh di Mekah nalori Madinah. Nalikpanna di cekcie undrung ditelai Kubah. Lepang istirahat nabita musawara yarwani. Aga musawara nabita sahabatku baca meloki bangun masjid. Yang nabita istirahat mina bangun masjid. Eko to mata poje, nadenya mereki bangun masjid, nabi tak istirahat mina bangun masjid. Heran sahabat. Surah Allah Ta'ala pikku cara na wastiki bangun masjid, na to lipa-lipa mi pikir maladana. Tanah bawa no macam pengalata. Pura musawara sahabat, pura ni musawara nabi tak tiba sahabatnya musawara pika pereh. Pak ternyata naculing musyawarah Rasulullah Allah Ta'ala. Musyawarah itu kapire ini nato kapire. Agar rimong kalingi Muhammad melo dari namnebu ondrong asih salang baja. Tikku cara nawat digagalkan. Jadi Nabi ta musyawarah dengan bangun masjid sementara kapire musyawarah melo gagalkan. Pekoban sarana kapere gagalkan ibadah sininna ini tawe sininna anggotae perintah mana ni tiwi mana patu idudu Muhammad sibawa sahabatna. Singkat cerita bajanna angkan kapere limpa batu makanya bisa pakasinga torokmu bagi aleta ya pakutanga dua kikor sudukna dua toki koroh sulap apa ki sulap apa yang bisa. Gang kanan kan kapire madudu. Ponco na baca irempo na bisa batu. Irempo sahabat na tajibang masena kung Allah Ta'ala pikku batiin na kapire madempo de gagat kanay na bisa. Pas cawi kapire madempo malapo to ni batwe. Makay na bisa pagkasing niya atau ni bawa. Atau susu ni batwe. Nasusungi batu Nabi ta alhamdulillah masjid pertama anu kena batu nak dengper kapire. Wah subhanallah luar biasa.
Itu ini masjid pertama na bangun Nabi kita di selain Masjid Kuba. Biasa kemen dari tanah maraji biasa lipat itu Masjid Kuba. Singkat cerita, Urana na bangun masjid Nabi kita matteru ipalalangan naluri Madinah. Laturi Madinah ko Madinah hawai macakke. Na iyero sahabat na Nabi kita angka na kena penyakit malaria. Na penyakit malaria na cakke paja selama. Laturi Madinah mati. Ternyata angka to kafire maceri Nabi kita iyero kafire na kena tu penyakit malaria. Laturi Madinah mati to. Menurut riwayat Bermundrina Allah Ta'ala. Nah sahabat-sahabat na Nabi tama te manastay makara tulis suruga. Sementara yung naruto kapire naloteng malika Makari malika pajaga neraka tulis ranaka itu do kapire. Makari pajaga suruga de. Iya na nasange bantu pembangunan na masjid na Nabi ta. Waktu na melo bangun masjid Nabi ta lena buka ibatu. Na narikong ka batu tawang kesumbangan na tawang masjid ka batu na mo batu na bukarang temari tamaranaka. Makali guru tak temari tamaranaka. Kaya ni monro ko eko temari tamaranaka. Na di apo gaga onro palawangan na surugan na ranaka. Coba bayangkan. Lebih na tumabang masjid ito Nak bukarang ni batu na pasan na kita ko masjid temari tama. Iya naro wong kalingay bejamay kadai. Na capu nirnasan ganda ni 30 son na tanggung cengang ipikun sarana ini. Dia nakakatawasa. Mali ka masarang kro. Apa ni munde. Lebih 40 nomor hinanap ko lebih 10 akaro. Dia sama masarang. Ini manibawang. Saatnya tetap kro pada mui. Di salah 10, 10, 5, 10, 5, 10, 60, 50 na tambah. Insyaallah. Aja nama kada 50, 500 rupiah. Angkai pertama insyaallah. Jadi hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Letu lagi dari Madinah. Yang pertama na pikiri tania bola. Tania bola na pikiri Nabi tak makara pega kalau mak bangun bola tania. Yang pertama-tama na pikiri Nabi tak masjid. Segi monro di bang masjid teh. Onro lebih dari sungai masjid. Sebab magai benenye mero turung barat kailan na di kampung de tat turun na okku masjid Jai tawang kai mati nulu jauh pari masjid lokke tu mara barakka. Jai narik ku angka tau bola di masjid resri bolana wate mak barakka bolana. Jauh pari masjid resri bolana nak barakaki benena nak barakaki anak-anak boleh di masjid nalau di ewat mak barakka darakna. Boleh di masjid nalau di toko mak barakka toko insyaallah. To mati nulu lok ke masjid. Engkan ada hubungan Nabi kita, siapa sahabatnya, tapang kamani kafir, tama kursus nama masjid apa junci. Siapa sahabatnya rampung perdana pengusaha Umar. Saya agak tahu sih nak tamat temi. Kuilalan nama masjid. Kaya Nabi kita Umar ipakasih paling ram. Pasal ni rak temi, tak campur temi. Aja mau macai, nala desi nalomo tama masjid. Desi. So, iya roja mamu kupura ni temi lo kan paci. Aja nak ketimuan. Tukurula ta sing lomo tama masjid. Ore temi kateri paci. Nang kaling ada na Nabi tak kateri ternyata dia bisa di Pak Masjid pada masjid nak bisa batu ni apa sih lonjok. Ternyata bola mapaci na pelik selang. Iya naro. Neng kali ini ada Nabi Tairo kafir tersentuh. Wah luar biasa. Iya napa ini ditelai Muhammad maraja acarina maraja kamasi manus-manus ni makada bola malakbina bola mapacina nomri masumpa pungala taala omri buang kotoran nade panagaga ka. Nak dan pengembopa dari makwana sabi surona Allah Taala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Coba ni beneng tapu mu pancun aleherna, dia nama tapu. Tapi alhamdulillah barakakna. Iya nama kada saruni sama masih
Nala desi ilmu tama sigi. Jadi bangsa nang kana anak Andrian Rita tama masjid aja lalu tanpa orang minumuni tama lari-lari. Di peringeran dia aja lari-lari. Masjid ini kok lari-lari mengikuti ya meruka. Nala desi ilmu tama sigi. Pakung kekasih anak-anak tak pertama kita berikan datuk nipungi. Pada selama dia nulis dem saya takut ke masjid akan datuk nipuki. Gitu gere. Jadi bahkan itu dari pulau kering sigi. Apalagi dari tudang-tudang yang mengkalingi dengan nasihat. Mau maga tadek natin na tahu dari tama mo masih insyaallah alamat sia-sia na wading na malo mo maswatina. Iya no na pertama-tama na bangun na bista masih na sabak berhakka nakatay. Pa itu atin na tahu talun rupay. Angka ati matadde na makbulu, angka to ati matadde na makalapong, angka to ati subur na macomo. Iro tanay malat yakil rapangan pada lono na tanay makadapong katana matadda na makbulu tarima we bosi nariko tatappe bosi matarumana ni nonno dega ka lepang jangkan namaga ni punga juga jungi dega galot tuo tandus marakko dega aga makotonir akil rapangan nang katuati pada iro matadda na makbulu bara emak kada nasihat air bosi sabar cerame bosi bara kada bosi pak bolok tapi emak kada siraman rohani pak bolok emak itu ceramai narik ko mangkalingi ceramah angka tutong mangkalingi ceramah masuk telinga kanan keluar telinga kiri angka to lalu cakkomi de metona masuk telinga kanan lalu cakkomi matomi ceramah tulis macerama tawe Den kalinge dek menaga lepa-lepa cetemwa. Gaga. Bala mala biasa narik kuma cerita dek ni tay majak ni papina dinna. Nasa ngale nari pakasiri. Jakna rustas macerama kuma sige magay. 5 ni cemar ceramah ya tutuna kena. Itu pacerama papada milon so video to lewat melalui jalanan sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Yang dari kota toko tengah nak tanya lapo ko tu. Iya rupa ceramai aku ramina hakde ke jadi dari ko mu pegau ini lapo ko leste ko. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. De aku nasa ngaleni pakasi masing buka wah di jalur ni dece nas magi inar na atau matadde. Inar nasa pengala taala Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pada moy angkana iwerengi peringatan yari ganade tatta ide na matappe. Maka usahana na bitta paringeranya murena. Yanari tu Abu Jahal. Weka arwa pulona na bitta malulisu di bolana. Maka katok pura siri tempa di tendak di kasih baja. Onrolo na lo nabita patalinga onrolo na nabita paringerang ipayati makadamo tu maga tadde na yero tanay narikutuli di bolo mo alamat jati na lemak mo. Tapi arwa pulo na 80 kali turun ngaya sawaon alaihim pada mo itu luka kuna dende matapko nari kumako tu pele ko papesau ni. Golongan pertama. Golongan yang kedua angka to tanah matadda na makalabong jay narikot turong ibo siyat tami ko kalabongi. Nekade na merusak pa matadda tanay. Kumiro. Dan kana yerot tu tanat-tanang yung kumiro birin na lumo mi. Yarga biasan ka sa api lok kamay menu puro bende yarga o puro lain. Betulan na ada angka taon. Narik ko maring kalingi cerama natangkumi nekade na tigaw Nika macap paletu kang itu alina dia napigaw. Jadi dek na merusak ilalan natin na magai matadda moto ya tinna tapi nule manamok tangkung inarik ko angka na carita to nang kalinga. Angkang kamu cek daya pas kung kamu nang kalinga cek daya insyaallah. Tapi ini lo bawa makadek na malasan yalina. Nika tutong mapagkoro. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Para na parintangi tawe neke na lupai li adena. Tawe na surut pego dece neke adena dena pegawi. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gangkana masuk suri mondrina pengala taala nega tahu.
Wiwasan ini biasa jelo ke kamana ke kukuran aka. Iya na tuh. Iya ini itu padang ya dia pegau ini. Biasa suka jajam apa bro. Jadi cerita ya. Kau ustaz menceramah. Ustaz angka beku ngana pujila de. Kau boleh mesti beku na yolo. Mondri pi anak na mondri pi penena. Tapang kamu tu kurban na tapang beku. Apa coli beku na yolo. Singkat cerita, temakan apa dia beku na. Walhasil jopai macerama napacue indo anakna kebetulan ia orang pewe lang tanalul birra hatta tumsiku mimma tuhibbun urade mulai nolongi surugana pungalatala narekode mo berangi iya warang parat kami namu puji wa mapikir indo anak-anak we baru kami nana puji yang bu anak bro der mulai tama surugan narekode na balancero nengerah makanan kebeku nah puji lakte puji lakte walhasil dua talungan kepuraan ero angka tahun lalu mengkalinga tak dana beku wi kesip yang kalinga tak dana beku lepang cenga-cenga perintah beku wi kesinna beku iya minta aku wi mari tuh mana kebeku maka silak tak puji kan iya kesinna alan pula nak birangi beku na pamari iya na lalang inara deting ka puji lala para wat tingit tama surugam po anak kuya pa iya ngasona kami na puji cerita boleh ni ri spring agas na masigi napelo na pendre jari sating beku kita wajah na matuli dede kita do silina na taruh kai mana ni ka mala beku ni ka palappai Pana, kesini paling rata. Irna beku tawa berang. Allah, mana kamu berang? Iya nak beku kami nang puji. Waktu serena to bapak na makadaki. Den let tamu suruga narik kudene ya berang anu kami narik puji. Na iya nak kami narik puji ya berang barat tamu ki suruga. Nah tahu ini padang mak na. Tahu ini. Oh kok tahu ayah kok ini aja. Ini kamu pokok. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kamu cek deh dibandingkan yang pertama. Yang ketiga angka tanah magembur, narepot turung ibotie langsung makemek dan karena sininna pengaju-kajung angkairi lebokna dan tumbuh dengan suburnya. Makasib buana makudara idaunna. Angka tutu hati mapakur. Maring kadingana cerama napat temma ilalan natinna namalakeng isi bawa madeceng pura namalakeng napaletukeng iri padan narupatau napaletukeng iri ando anak-anak bali bolana gangkanna sininna taong keri sidape namanya memaneng manya makinin nawa maneng maka malak maneng magama maneng maka timbullah yang namanya kedamaian dan ketentraman. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hikmah nang kaki tu lima peringerang, tuli ang kaki macerama. Ini tujuannya. Mau maga terdek nanti jadi nah lah desi nari kolomur utama mesti kita maring kalinga. Maka itu papasan Nabi tak kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban palang takun hamisan. Angka ko menjadi toke pak diseneng. Ya reka toma pak kuruang pak diseneng. Ada pada mulai nomor 2, nomor 3, angka lalu ko menjadi paring kalinga pendengar setia. Ada pada mengkari pendengar setia angka lalu ko mapuji. Tong ide gaganiseng dek ton mulai mapak guru maring kalinga biasa ko maring kalinga samana dicucu orina. Apa tak 10-5 menit pura sinapatat tawutuna na palewi sinapalampu siya jena. Tapi iro sayang napuji lakde to siya na mangurus upacarama. Alin to si puji murusu. Napuji narikong ka pacarama napuji ini redek nule kasih tahap kuda meta.
Ingat tahmit tudang. Tapi alena murusuk lele matulili pikku carana wading kapacerama. Angka acara mi'rat alena saparangi pacerama. Angka maulid alena saparangi. Angka kasana loira malang alena jempu paceramai meskipun alena deh nulis bomre kuda kasi. Angka maulid kamu sejek dek pap mapoji di tomat tuntuk pak disenengi makasih. Tapi makadai nabi ta ajak lalu wala takun hamitan. Ajak menjadi nomor 5. Agar nomor 5. Alena to na dek gapat disengena. Alena to na dek ulema pak guru. Dek sinaluk maringkalinga. Dek to pa nama poji malah macaca na cerita jakmi. Paceramai na cerita jakmi. Tukut untuk pati sengenge de naluk mitek. Ajak lalu na senabita. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari makpon na naruh. Pikui caraan kekidek na paja si pari-pari ngerangi. Salah satu di antaranya yang keki madap-udapung alhamdulillah memuari barakakna nang keki agas na mengkaling amadecengi ang keki agas na tuling amadecengi lolong ki barakka apalagi posiki masiki nan rewo mana ki padati barakka sininna jama-jama tawo timman nyalice ki barakka makro ka pengwala ada si perang-rangan dari kon kacucuk na pulikui pengala taala dari kon kasalana pulikuriya wabillahi taufiq was saada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.